Poslušajte, kaj ima Arabska liga pri tem? Sploh pa hitro se zašajkali ven iz poti, kaj smo zamenili? Gre za mednarodno akademsko prenos iz Slovenije, odprte raziskovalce iz Švedske, severa in juga. Veste kaj? Last but not least, this European Year of Intercultural Dialogue is thus fitting for the intercultural dialogues among priorities and architects. Intercultural dialogue constitutes the foundation of coexistence of European citizens. Čas vam je potekel. Dialogue is the basis Čas vam je potekel. of reaction rather than one after right. In fact, Po vaše magija umetnost laži ali umetnost ustvarjanja skrivnosti in nemogočega? To ta drugo. Zakaj pa? Zato, da te preslepijo. Mislim, da je umetnost. Laži ali skrivnosti? Skrivnosti. Zakaj pa? Zato, ker je to spretnost. Ja, vsekakor je umetnost. Ustvarjati nekaj nemogočega, ustvarjati eno iluzijo in pa zabavati.